Talflava o Tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O le sou fatal te dia ile ungol felo inga le vala palemia o Stadio Anthony Albanese, ma le taitai o saina o si Jingbin o faisi umiele to e talanoa, a mawhasanga ia tunu e lua, ia male a ese fo i tau fi whaadia i runga o pengta whailangi ne nei felo inga. Nei fontanga e whamanatua se vaenga tāua ma whaairo e fui, upu whai o malo, ma seisi vaenga tāua le tanuanga, o le mta upulei fi whatawa inga le vāo tanu e lua, le lava iei nei vaenga o lo seisei tiai au stadia, o na o sā ia saina sā whaia, i le amatanga le lua whedua sa fulu. O le alawa toi tala noa foi au stadia masaina, a wata ura ripota the 9 News, o lo iei pea, ia manatu o lo ese fina ngalo malo e lua, ma ua ta ua le lava ripoti le mana o saina e ave e se mai le militeri le malo tele o Amerika mai te tono le atu Asia. Ua vai e lunga o le televise ma upengta whailangi a tau ta whenga te tele o lo oha awhia i nei nisi vahenga o Victoria ma New South Wales ma ua ta ua mai e siria ma le lua se lau lua se fulu tangata na lave ina mai i nei no fuanga i te tono le lua se fulu whai tu la tanuai. O le whata noa Waingala, le ua te tawhea nei no fuanga tua oi ono le mamafa o timunga i le Central West. O waalele helikopta ma waa o lo whaonga e whea vea i mai ai na i tangata ma la tau me tino ma ua whaalea ina awala ma ala lau papa i taulanga ia mai se lau lua sa furu lapta inga molo longa o lo iei nei stete ye lua. O whaamtu atse polo inga ia ngai e se ilua i la tau ulo iei Valley Forbes o no lo lapta ia i lo longa. O le fautuanga mele ofisa siri whaafoma i le Chief Medical Officer Ausetalia Paul Kelly o ia fautua i nai tangata Ausetalia ia ngai e whaitui pui pui ma iso se tui pui pui la volo o avanoa i le teminei. Whai mai Kelly matua i ona whaailua mai tangata mauti noa lo o lava le sapalai o tui pui pui. Pena ta Westminster e au ngā tele nei vai la au. Mai tali tonu Kelly o le ua iei au stadia o ngā tonu o se tasi o wave 4 lona whaa lea o le COVID ma whai mai a ia a whai a mahe a le wave lea e tali tutusa ma Singapore lono winga walata ina ho o le wha si unga o le wha mai mai bawe fo ina toe sau lalo leo whai o tangata fia. Wa maadilia nei fala tupe te tele i Australia to tutongi atu tupe i le o atu le miliona o paanga a le ANZ, Commonwealth ma le Westpac ina ua man maloina le fina wa paanga i le whamasinonga. E o atu le miliona tangata Australia e o noanga waa mo tawi mai fala tupe te tele nei e tolu le ua maadilia o le ala to tutongi le sidia ma le se lau luas ono miliona o no se mata upuna ave i le whamasinonga wa au whatasi iai paanga. O le vasa nei ua whai ai le marienga i le vau whare tupe ma le ofisa roi o le Slater and Gordon ma le mata upe au fiai insure sao lato whaatawina i paanga e whai ai nia lato nononga tupe ma credit cards ma whai mailo ia na whina wina le mata upu o le malo ai i le whina ungare nei o se tasi leo awala e whai e tangata e lu i tawai o ofisa ma whaalapo tonga tele. Ma le tala mulimuli, o lo su ina nei le Integrity Unit le NRL, se mata upe au fiele li taalo le Sydney Roosters o Victor Ratley, le sa taalo mo ina langi le semi-finals ma le toa. O le lipote lo ngā lue whatasele unit lea masui mai le ipo langi, ma lo whetau ina isa vevesi au fiai Ratley, ma se isi tamata alo ai alani James Bentley, isa whaletani malo. Pa pese di poti ma le 7 News na wala ulia ane Bentley i le whaletani malo lea o lo au ma waile awa ene langi ma wata ua fo enisi na iai lea no fuanga e whapea ele o Radley na amataina le vevesi ai whata ua ina e mafua no se whamtalanga sa whaia whaasanga i le whaia onga o le awa ene langi o no le whiri ina o Bentley i le tālonga o lo whatalia na inal se unga o le suenga i le nei fo ta upu. Au tala ia le radio Samoa me Ausetalia mo le nei asolua tātou whelo e fo i le teimi whapene i le aso atai au manuia fuafanga se tātou tunu whaasoi.